100 ka pin. 110 ba to? 120. May paliton din. It's a hot balloon. Wala. Wala ba eh? Ah, sulod. Ah. Wala. Sulod ubos. No more. Yeah. Pang-swat magbarog ba eh? Ha? Pang-swat magbarog. Suga mo ba? Ha? Suga mo. Mo recall? Di man. Kita na kayo magkuhan. Sakto rin magkuhan. Kaya tag-target oh? Wala, pirmi? Di. Meron pa na itong tira. Ito oron. At least kay ba nag-asa pa ingon. Kana mo na ni-kablit ni mo bay. Notice practice na ko sa balay, ni-kablit ni mo mo anang pusil ba. O lagi? So pugna na tog pugnag maayo. Na, kayo ah. Pare hagid oh. Ah, duha ba yun? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 na siguro to. Na inisulod. Ayos ka na yung duha. Bye pa gani na. Okay kayo. Okay. And handguns are scarier than the bigger ones. Yes. Libra ba? Libra? What is he shooting? Sulod? Wala naman. Puro ba ba? Okay. Wait, lihok mong target. Clear? Yeah. Clear, clear. Pero pundok man. Pila ka bala? Dia ada rega pondok mo na po. 1 2 3 8 9 9 na to. Ay sir. Tara. Bus. Ako giitlog ba? Itlog. Okay. Gawas at patya kay kasing-kasing di ara man kasing-kasing dire. Oh.